Jeste li se ikada osjetili umorno, malaksalo, bez snage, a da niste znali zašto? Mnogi ljudi preko 60 godina misle da je to samo od godina. Ali vrlo često uzrok je anemija, odnosno manjak gvožđa u krvi. Dobra vest je da priroda nudi obilje namirnica koje mogu da poprave krvnu sliku i povrate vam snagu. U ovom videu otkrivamo hranu koja brzo podiže nivo gvožđa, vraća energiju i osmeh na lice. Anemija znači da u krvi nema dovoljno crvenih krvnih zrnaca, pa kiseonik ne može lepo da stigne do svih delova tela. Zato se javlja umor, slabost, vrtoglavica, a ponekad i bledilo. Ali ne brinite, nije uvek potrebna hemija iz apoteke. Mnoge namirnice iz naše kuhinje i bašte mogu biti pravi lek. Hajde da vidimo koja hrana najbrže pomaže. Ako možete, napišite u komentaru odakle nas gledate i da li ste imali problema sa anemijom. Kada se govori o hrani koja najbrže podiže nivo gvožđa, crveno meso zauzima prvo mesto. Razlog je jednostavan. Ono sadrži takozvano hem gvožđe, koje naše telo mnogo lakše upija nego gvožđe iz biljne hrane. To znači da i manja količina mesa može da ima veliki efekat na krvnu sliku. Najbolji je juneće meso jer je bogato gvožđem, ali i proteinima koji jačaju mišiće i daju osjećaj snage. Starijim osobama se preporučuje da bar 2 do 3 puta nedeljno imaju porciju crvenog mesa, ali umereno dovoljno je 100 do 150 grama. Još je važnije da ga uparite sa povrćem bogatim vitaminom C, poput paprike ili paradajza, jer taj vitamin pomaže da se gvožđe još bolje iskoristi. Kuvano, dinstano ili pečeno meso zdravije je od prženog, jer je lakše za varenje i čuva hranljive materije. Dakle, ako želite da brzo podignete nivo gvožđa i povratite energiju, porcija crvenog mesa uz povrće može da bude pravi lek sa vašeg tanjira. Spanać je vekovima poznat kao simbol snage i zdravlja, a posebno se ističe kao hrana koja pomaže kod anemije. Iako gvožđe iz spanaća nije iste vrste kao ono iz mesa i organizam ga nešto teže upija u kombinaciji sa namirnicama bogatim vitaminom C, kao što su paprika, paradajz ili limun, njegova vrednost se višestruko povećava. Osim spanaća, odličan izbor su i blitva, kelj i rukola, jer sadrže ne samo gvožđe već i vlakna, magnezijum i folate, koji dodatno pomažu stvaranju crvenih krvnih zrnaca. Starijim osobama se preporučuje da barem nekoliko puta nedeljno jedu porciju barenog ili svežeg zelenog povrća, jer ono čisti krv, poboljšava varenje i daje osjećaj lakoće. Spanać u salati, čorbi ili kao prilog mesu može biti ukusan i lekovi dodatak jelovniku. Bitno je izbjegavati previše sirćeta u salati, jer ono može smanjiti iskorišćenje gvožđa. Dakle, zeleni listovi nisu samo travke na tanjiru, oni su pravi prirodni pomagači za jaču krv i više energije. Mahunarke su prava riznica hranljivih materija i jedan od najboljih saveznika u borbi protiv anemije. Pasulj, sočivo i leblebija sadrže značajne količine gvožđa, ali i proteina, vlakana i vitamina B grupe, koji pomažu stvaranje crvenih krvnih zrnaca. Pasulj je kod nas tradicionalno jelo i često se nalazi na trpezi, ali je važno znati da osim što jača krv, on daje dugotrajan osjećaj sitosti i energiju koja traje satima. Sočivo je posebno korisno starijim osobama jer se lakše vari od pasulja, a kuva se za samo 20 minuta, pa je praktično i brzo rešenje. Leblebija, poznata i kao naut, odlična je za salate i supe, a može se spremati i kao namaz. Da bi se gvožđe iz mahunarki bolje iskoristilo, preporučuje se da se jedu uz povrće bogato vitaminom C, poput paprike ili paradajza. Idealno je da mahunarke budu na meniju barem 2 puta nedeljno. One ne samo da pomažu krvnoj slici, već i štite srce, regulišu šećer i čine organizam otpornijim. Suvo voće je prirodna riznica energije i minerala, a posebno se preporučuje osobama koje imaju anemiju. Suve šljive i kajsije sadrže znatne količine gvožđa, ali i vlakna, koja pomažu probavi i sprečavaju zatvor, što je čest problem kod starijih ljudi. Suvo grožđe, grožđice, bogato je prirodnim šećerima koji brzo vraćaju snagu, pa su odlična užina kada osjetite umor.
Osim gvožđa, u suvom voću se nalaze kalijum, magnezijum i antioksidansi, koji jačaju imunitet i poboljšavaju cirkulaciju. Najbolje je pojesti šaku suvog voća između obroka uz čašu vode ili jogurta, jer tako organizam lakše iskorišćava hranljive materije. Može se dodati i u ovsenu kašu ili kolače, što ga čini i zdravim i ukusnim izborom. Bitno je voditi računa da se ne pretera, jer suvo voće sadrži dosta prirodnog šećera. Šaka dnevno je sasvim dovoljna. Dakle, ako želite da prirodnim putem popravite krvnu sliku i imate više energije, suve šljive, kajsije i grožđice su pravi dar iz prirode. Cvekla se s pravom naziva kraljicom protiv anemije, jer njeni sastojci direktno pomažu stvaranju crvenih krvnih zrnaca i jačanju krvi. Ona je bogata gvožđem, ali i folnom kiselinom, koja je neophodna za obnavljanje krvnih ćelija. Osim toga, sadrži mangan, kalijum i prirodne pigmente koji poboljšavaju cirkulaciju i jačaju krvne sudove. Najpoznatiji način korišćenja cvekle jeste sok, najčešće u kombinaciji sa šargarepom i jabukom, jer tako postaje ukusnija i lakša za želudac. Redovno ispijanje soka od cvekle može da smanji umor, vrtoglavice i osjećaj slabosti. Kuvana cvekla je odlična u salatama, a može se koristiti i kao prilog uz ručak. Starijim osobama se savjetuje da je jedu nekoliko puta nedeljno, ali umereno, jer može da bude jaka za varenje ako se pretera. Cvekla je jednostavna, jeftina i dostupna tokom cele godine, a njena moć da podigne energiju i poboljša krvnu sliku čini je jednim od najboljih prirodnih lekova protiv anemije. Orašasti plodovi i semenke predstavljaju jedan od najukusnijih i najpraktičnijih načina da obogatite ishranu gvožđem i drugim važnim mineralima. Orasi, bademi i lešnici sadrže ne samo gvožđe, već i zdrave masti koje hrane mozak i štite srce. Semenke bundeve i suncokreta bogate su mineralima i proteinima, a posebno su korisne za starije osobe jer daju energiju koja dugo traje. Samo šaka ovih plodova dnevno može da pomogne da se krvna slika popravi, a uz to utiče i na bolju koncentraciju i raspoloženje. Najbolje ih je jesti neslane i nepržene, jer tako zadržavaju sve hranljive materije. Mogu se dodavati u jogurt, ovsene pahuljice, salate ili grickati samostalno. Pored gvožđa, orašasti plodovi i semenke obezbeđuju magnezijum i kalcijum koji čuvaju kosti, što je veoma važno nakon 60. godine. Dakle, ovo je mali, a moćan zalogaj prirode, zdrav, ukusan i lak za uvođenje u svakodnevni jelovnik. Riba i morski plodovi su izvanredan izvor gvožđa, ali i drugih hranljivih materija koje su starijim osobama preko potrebne. Sardine, skuša, tuna i losos spadaju među najvrednije vrste, jer pored gvožđa obiluju omega-3 masnim kiselinama koje jačaju srce i čuvaju krvne sudove. Redovnim unosom ribe poboljšava se cirkulacija, smanjuje umor i podiže nivo energije. Posebno se preporučuje starijima da makar jednom nedeljno pojedu porciju ribe, pripremljenu na zdrav način, pečenu u rerni, kuvanu ili na roštilju, bez previše ulja. Morski plodovi, poput školjke i dagnji, također sadrže visok procenat gvožđa i mogu biti odličan izbor za one koji ih vole. Osim toga, riba obezbeđuje i vitamin D i kalcijum koji jačaju kosti i sprečavaju osteoporozu. Kada se sve sabere, riba i morski plodovi nisu samo hrana za krv, već i celokupni eliksir zdravlja. Jednostavni su za pripremu i prijatni za želudac, a donose snagu i vitalnost. Anemija ne mora da bude prepreka za aktivan i radostan život, čak ni u starijim godinama. Dovoljno je da obratite pažnju na ono što jedete i da u jelovnik redovno uvrstite namirnice koje prirodno obiluju gvožđem. Crveno meso, spanać, pasulj, suvo voće, cvekla, orašasti plodovi i riba. Sve to su darovi prirode koji mogu da vam vrate snagu i osmeh. Važno je i da ne zaboravite vitamin C, jer on pomaže da se gvožđe bolje iskoristi. Pa kombinujte meso i povrće ili spanać i paradajz. Male promene u ishrani često daju velike rezultate. Manje umora, bolja koncentracija i više energije za svakodnevne aktivnosti. Dakle, umjesto da trpite posljedice manjka gvožđa, obogatite svoj sto pravim namirnicama i uživajte u životu punim plućima.
Zdravlje je uvijek na dohvat ruke, samo ga treba uzeti iz prirode.